Halo perlok dia sama habis yang IP strain cha ni ka YouTube channel yang ah. MTV ni ka tong kulam tong ong. Ivi wa pen pau gao to wa. The power of Messi mo. Power of Messi te telot ha. Te nyar ne. Hade yang rekut ka final World Cup nin siau ni step. Te nalori wa Kerchan Argentina Supat met naloru rem sakaduk thia telot le chaki chakhan lam lai kam hi dai ta nhau ta los ram na phi ta mo na perdi yang phi ki wa Kerchan Argentina tip man phi mo kam nga ngas nhau nei hi ta nhau wa ma de wa yo chong hayung le man kam hi chinu Tharajan kamaman yo kamni lai sa ong lai sao khi ne poi det mi te chong hi e te kan moi tu nin kam tam mi tut pathan wa cara red card u Enzo Fernandez ai se ngas nhau mi klam mi ten dai wa kamong Kerchan ni ka met ban sen te nhau ta bhaga phi te perlok le jan ku pach hi lu sedang hadu ukut tu ka final limit ngan ajan kam ngai man gi ten wa ayo ni ka chit por yo red card u Enzo Fernandez hai phi ka jing chat yong player Spain hai yong ki ni ki fan Spain da ngas nyao du sen nalor wa sawa pressure ga ni ga Spain ga Argentina so yo red card u Enzo Fernandez ngas nyao ngang itut pathan wayo ke kau thap 5 minit ko chispa andru extra time ngas nyao tha klek ngan api hatu usia kat ni ra ni ke bor Messi nai jam hoi ba ko han bia ngas nyao tat gamlu ong lakam wa pro ye te ten ngas nyao man kam wa ya la chan nyao si se jit ko man nei te mi thong batai to perire te phi lagi perlok kamong gi fan Messi gi pai kan video te komen san haji halo ra haji ngato wa kan ga video man pinam man mo kam nga te 10% bai nei trot nyar thau khi thau kan bai su chong ni e den te perkhat mi sa di klem da upload video mo halo te jing snyao go bor yong Messi te kwa ayu penyu pi to đợi tay thì chừng tên đợi tay cần tên ta không là chỉ buồn mà